خارجی را به خود جلب نموده است. با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه بخشیده به روز جهانی سیاحی برای مهمانان و ساکنان پایتخت خطسیر رایگان سیاحی سیتی تور تشکیل کرده شد. از این خطسیر رایگان زیاد از 200 نفر از جمله دانشجویان دانشگاه و کالج‌ها، ساکنان و مهمانان داخلی و خارجی استفاده نمودند. اشتراکچیان با 3 اتوبوس دو قبته توسط خیابان‌های گلرز پایتخت سیر دوشنبه نموده از منظرهای زیبا و پیشرفت و آبادی شهر بهره بردند. Душанбе очень прекрасный город, очень чистый и современный. Везде ведутся, видно, застройки, что город развивается. В целом Таджикистан тоже достаточно красивая страна, много гор, рек. В общем, природных достопримечательностей тоже достаточно. Поэтому всех приглашаю сюда приехать. ضمن خطسیر راهبلدان وابسته به فراگیری اشتراکچیان با زبانهای دولتی، روسی و انگلیسی دایر به تاریخ و فرهنگ، مکانهای تاریخی و فرهنگی و امکانیت‌های سیاحی پایتخت معلومات مفصل پیشکش کردند. همزمان برای بالید خاطره اشتراکچیان هنرمندان با موسیقی زنده فضای دانه فراهم آوردند. هدف تشکیل چنین خطسیر رایگان رشد ساحه سیاحی، شناسایی با مکانهای جالب و دیدنی و تاریخی و فرهنگی پایتخت و جلب توجه بیشتر سیاحان خارجی به شهر دوشنبه می باشد. تقریبا 1 سال هستش که من در دوشنبه هستم. دوشنبه خیلی تمیز و زیباتر شهر هستش و مردمش خیلی مهمان پذیر هستند. من خیلی خوشحال هستم که در دوشنبه هستم. هر روز پیشرفت می شود. هر روز خیابان ها، گل ها، یه آپارتمان ها می سازند که خیلی خوشمون میاد. یادآور می شویم که از سال 1979 این جانب همساله روز جهانی سیاحی تجلیل می گردد و بیش از 47 سال است که این سنه در اکثر کشورهای جهان جشن گرفته می شود. با مناسبت روز کارمندان خدمت دیپلماتی جمهوری تاجیکستان در وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان چورابینی ادامه دایر گردید. تاکید شد که امروز تحت راهبری دوربینانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان دیپلماتیای تاجیک در اساس پرینسیپ درهای باز به یک ابزار مؤثر در تقویت دولتداری، تحکیم موقع و پیشبرد منفعت‌های ملی کشور در عرصه بین‌المللی تبدیل یافته است. در این ردیف همساله نائل شدن تاجیکستان با دستاوردهای مهم و اعتراف گردیدن تشبس‌های آن از جانب جامعه بین‌المللی ثمراناکی فعالیت دیپلماتیای تاجیک را در مقیاس جهانی ثابت می‌نماید. بخشیده به این روز یک قطار کارمندان دستگاه مرکزی وزارت و مؤسسه‌های خارجی با افتخارنامه و سپاسنامه‌ها، مدال خدمت شایسته و رتبه‌های دیپلماتی سرفراز گردانیده شده. در فرجام مراسم سوگند یادکنی کارمندانی که به تازگی به کار دیپلماتی شروع نمودند برگزار شد. ادامه اخبار با مقصد کاهش دادن تلفات، پیشگیری قاعده‌ویرانکنی‌ها و ثمراناک و عاقلانه استفاده بری نیروی برق طبق اجرای نقشه چارابینی‌ها با اشتراک گروه کاری ریاست агенти назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои кишвар чорабиниҳои мақсаднок роҳандозӣ гардиданд. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкорони мо. هر یک ذخیره به خصوص ذخیره‌های انرژتیکی و آبی باید با حس مسئولیت و آگاهانه استفاده برده شوند، زیرا آنها اموال تمام دولت حسابیده می‌شوند. با در نظر داشت این وارد نمودن تغییرات به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و مقرر نمودن جوابگری جنایتی برای استفاده غیر قانونی قوه برق عمل سری وقتی و ضروری میباشد که به حفظ منفعت‌های دولت و جامعه روانه شده است. پس از قبول گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن علاوه‌ها به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان وابسته به استفاده غیر قانونی نیروی برق، توجه مقامات حفظ حقوق در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان برای پیشگیری از چنین قانون‌ویرانکنی‌ها بازم زیادتر شده، پیوسته سنجش‌ها را برای گذاشته ایستادند. سنجش و تحلیل‌ها شاهد آن هستند که تا حال مانع‌ها در این سهم جای دارند. دزدی قوه برق، خودسرانه نصب نمودن حسابکنک‌های برقی، به شرطنامه‌ها پیوست نمودن و به شبکه‌های برقی جای دارند. البته وابسته به همین حالت‌ها ضرورت تغییر علاوه‌ها با کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و کودکس حقوق ماموری جمهوری تاجیکستان قبول گردیدند که در این میور ماده ها البته کردارهایی که به واسطه در هنگام صادر نمودن آنها جوابگری جنایتی و ماموری پیش بینی گردیده است، در آنجا البته درج گردیده در اساس اون شخصانی که به دزدی قوه برق یا اینکه
ба истифодаи ғайриқонунӣ қувваи барқ ё пайвастшавии ғайриқонунӣ ё ин ки бе шартнома пайваст намудан ё берун ҳисобкунак пайваст намудани қувваи барқӣ ва истифодаи он ҷавобгарӣ маъмурӣ ва ҷиноятӣ пешбинӣ гардидааст. қабули чунин як қонуни муфид ба фаъолияти ширкатҳои барқи истеҳсолкунанда таъсири нек ба бор оварда баҳри бозам коҳиш додани талафоти қувваи барқ мусоидат мекунад. дар ин замина ҷамъияти саҳомии кушодаи ширкати Помир Энерҷи тавассути нерӯгоҳҳои барқи обӣ дар давоми 8 моҳи соли ҷорӣ барои 8312 нафар муштарӣ дар шаҳри Хорух дар ҳаҷми 65874 киловаттсоат қувваи барқро истеҳсол намуд ки нисбати соли гузашта 7% зиёд мебошад. гуфтам ба маврид аст ки назорат аз болои пардохти ҳаққи қувваи нерӯи барқ аз ҷониби мақомоти прокуратура дар вилоят зери назорати доимӣ қарор дода шуда зимни санҷиш ҳолатҳое аз ҷониби муштариён бе сабабҳои озрнок пардохт накардани ҳаққи истифодаи қувваи барқ ошкор мегарданд ва дар асоси санадҳои эътиноӣ прокурорӣ ба ташкилоти барқрасони ҷамъияти саҳомии кушодаи Помир Энерҷи барқарор карда мешаванд. таҷдиду бунёди зеристгоҳҳои нав васлу насби дастгоҳу таҷҳизотҳои муосири барқӣ марҳила ба марҳила коҳиш ёфтани талафоти нерӯи барқ ва гузаштан ба низоми билингӣ дар самти истифодаи самараноки нерӯи барқ аз дастовардҳои муҳими соҳаи энергетика дар шаҳри Кӯлоб ба ҳисоб меравад ки сарчашмаи асосии чунин пешравиҳо аз пойдории истиқлоли давлатӣ сарчашма мегирад. метавон гуфт ки дар натиҷаи ба роҳ мондани корҳои назоративу санҷишӣ ошкор гардидани норасогиҳо пешниҳоди дастурҳои тавсиявӣ татбиқи чорабиниҳои оммафаҳмонӣ ва иҷрои дигар ҳадафҳои масъулон ҷиҳати расидан ба нишондодҳои беҳтари соҳа мусоидат менамояд. ин навбат дар шаҳри Кӯлоб аз ҷониби намояндагони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Кӯлоб чунин корҳои санҷишиву назоратӣ ва фаҳмондадиҳӣ баргузор карда шуд. натиҷаи корҳои санҷишӣ муайян сохт ки дар баробари пешравиҳо дар фаъолияти кормандони шабакаҳои барқи шаҳри Кӯлоб инчунин як қатор норасогиву камбудиҳо низ ошкор гардиданд. аз ҷумла дар баъзе аз мавзеъҳои аҳолинишин риоя нагардидани ҳолати таъминоти бехатарӣ дар ҳудуди трансформаторҳо васлу насби нодурусти ноқилҳо дар ҳавлии истиқоматии сокинон ҷой доштани сутунпояҳои хатҳои барқи ҳавоӣ ки дар ҳолати хатарнок ва наздик ба боми хонаҳо қарор доштани ноқилҳо бе василаҳои муҳофизатшаванда ва дигар мушкилоти техникӣ дар самти таъминот ва истифодаи нерӯи барқ ошкор ва муайян гардида нисбати масъулон санадҳо тартиб дода барои ҳарчи зудтар бартараф кардани норасогиҳои ҷой дошта дастуру супоришҳо дода шуд. вобаста ба татбиқи ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати коҳиш додани талафоти нерӯи барқ, пешгирии қоидавайронкуниҳо ва таъмини истифодаи мақсадноку самараноки нерӯи барқ аз ҷониби мутахассисон дар дукону бозорҳо ва дигар марказҳои хизматрасонӣ ва савдои шаҳри Кӯлоб корҳои тарғиботиву фаҳмондадиҳӣ баргузор карда шуд. тақвиятбахшидани чорабиниҳои оммафаҳмонӣ ва дигар чораҳои амалӣ то кунун натиҷаҳои мусбиро дар ин самт ба бор овардааст. дар асоси нақшаи кории раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Кӯлоб аз тарафи мутахассисон оиди омодагӣ ба давраи тирамӯ зимистони солҳои 2025-2026 дар филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Кӯлоб омодагии таҷҳизотҳои барқӣ ва хатҳои барқӣ зеристгоҳҳои барқӣ санҷида шуд. муайян гардид ки нақша чорабиниҳои давраи тирамӯ зимистонгузаронӣ дар филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Кӯлоб аз 13 банд иборат буда дар ҳолати имрӯза 46% иҷро гардида 10% дигар дар ҳолати иҷрогардӣ мебошад. бинобар сабаби таъмин набудани маводҳо корҳои боқимонда иҷро нагардидааст. ҳадафи асосии гузаронидани корҳои санҷишиву назоратӣ таъмини шаффофият дар самти фаъолияти масъулони шабакаҳои тақсимоти барқ, истифодаи самаранок ва пардохти маблағи барқи истифодашуда аз ҷониби муштариён инчунин ба маротиб коҳиш додани талафоти нерӯи барқ буда оянда низ чунин тадбирҳо идома дода мешаванд. кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Суғд ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бобати самаранок истифода намудани нерӯи барқ ва расонидани муҳтавои тағйиру иловаҳо ба кодекси ҷиноятӣ ва пешгирии қонунвайронкуниҳо дар самти истифодаи нерӯи барқ тадбирҳои амалиро роҳандозӣ менамоянд. аз ҷумла бобати кам кардани талафоти нерӯи барқ ва истифодаи самараноки он ҳамчун масъалаи муҳими таъминкунандаи рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар ҳамаҷониба чораҷӯӣ карда мешавад. зимни гузаронидани чорабиниҳои назоратӣ ва муоинии техникии зеристгоҳҳо, хатҳои интиқоли барқии ҳавоӣ, трансформаторҳо дар шаҳри Исфара аз ҷониби кормандони раёсат камбудиву норасоиҳои зиёд муайян карда шуд. ҳамзамон ҷиҳати таъмини иҷрои талаботи қонунгузории соҳа ба ҳолати риояи техникаи бехатарӣ низ таваҷҷӯҳ зоҳир мегардад.
масалан дар баъзе мавзеъҳо истгоҳҳои трансформаторӣ беҳотаи иҳотавӣ муҳофизакҳои ғайристандартӣ ва барқгардон мавриди истифода қарор дошта ҳудуди онро алаф зер кардааст. ин ҳолат дар зеристгоҳҳои 3203 31 30 ва 3421 мушоҳида гардид. дар зеристгоҳи барқии сурх бошад зимни ташрифи кормандони агентӣ навбатдори масъул дар ҷои кор ҳузур надошт. инчунин маълум гардид ки кормандони зеристгоҳ бо либосҳои махсуси корӣ таъмин карда нашуданд. аз тарафи мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи суғд корҳои фаҳмондадиҳӣ ва назоратӣ дар самти истифодаи оқилона ва самарабахши нерӯи барқ ва инчунин омодагии шабакаҳои барқӣ барои фаъолияти мунтазам дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 гузаронида якчанд камбудиҳо ба монанди набудани барқгардонҳо дар зеристгоҳҳои трансформаторӣ, истифодаи муҳофизакҳои ғайристандартӣ дар олатҳои тақсимотии 10-04 киловолтаи зеристгоҳҳо ва инчунин насби кабелҳои барқӣ бархилофи талаботи қоидаҳои сохти дастгоҳҳои барқӣ ва қоидаҳои бехатарӣ ошкор карда шуда нисбати шахсони масъули ба ин камбудӣ роҳ дода протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар асоси моддаи 397 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода шуд. оид ба камбудиву норасоиҳои ошкор гашта нисбати масъулини хоҷагии барқ протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуданд. бо назардошти он ки истифодаи энергияи барқ дар тамоми соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёт рӯз ба рӯз меафзояд, бояд ба самаранок ва мақсаднок истифода бурдани он аҳамияти ҷиддӣ диҳем. рушди босуръат ва истифодаи техникаю технологияҳои муосир моро водор месозад ки он иқтидорҳоеро ки дар ихтиёр дорем бояд самаранок истифода барем. зеро истифодаи босамару сарфаҷӯёнаи нерӯи барқ ба рушди босуботи иқтисодии оила ва давлат мусоидат менамояд. бо мақсади пешгирии талафоти нерӯи барқ ва баланд бардоштани сатҳи истифодаи самараноку сарфакоронаи он дар бозорҳо ва марказҳои савдову хизматрасонии ноҳияи шаҳри нав рейдҳои муштарак ва корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуданд. ҳамчунин бо масъулин ва кормандони шабакаи барқи ноҳия мулоқот баргузор шуда масъалаи марбут ба кам намудани талафот ва баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ баррасӣ гардид. аз ҷониби масъулини раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ зимни гузарондани санҷиш ва корҳои фаҳмондадиҳӣ як қатор камбудиҳо ошкор карда шуда барои бартараф намудани камбудиҳо ба масъулин супоришҳои қатъӣ дода шуданд. дар вақти санҷиш муайян гардид ки корхонаи обтаъминкунии ноҳияи шаҳри нав аз ҳисоби барқ 1 млн 666 520 сомонӣ қарздор мебошад. оиди сари вақт пардохт намудани маблағҳои қарздории идораи мазкур баробарияти он дастурҳои мушаххас дода шуданд. инчунин нисбати шаҳрванди ноҳияи шаҳри нав Замонов маъруф ки худсарона ва бе мувофиқаи шабакаи барқ манзили иstiqomatии худро ба хати интиқоли барқ пайваст намуда буд, протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. аз тарафи мо мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оиди сарфакорона ва оқилона истифода будани нерӯи барқ дар ташкилоту корхонаҳо ҷойҳои ҷамъиятии корҳои фаҳмондадӣ гузаронида шуда истодааст. инчунин нисбати камбудиҳои ошкоршудае ки аз тарафи корхонаҳои саноатӣ муштариён ошкор карда мешавад нисбати ин шахсиятҳо протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода санадҳои ошкор намудани қоидаҳои истифодаи ҳуқуқи барқ тартиб дода истодаем. ҳангоми аз назаргузаронӣ дар зеристгоҳи барқи 35-10 киловолтаи ноҳияи шаҳри нав мушкилиҳои ҷиддӣ ва нигаронкунанда ба қайд гирифта шуданд. муайян гардид ки аз ҷониби филиали ҷамъияти саҳомӣ кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ барои навбатдорони зеристгоҳ шароити зарурии корӣ фароҳам оварда нашудааст. ҳатто дар бунгоҳи навбатдор аз плитаҳои худсохт истифода бурда шудааст ки на танҳо ба қоидаҳои зарурӣ ҷавобгӯ нест, балки хатарҳои эҳтимолиро низ ба миён меорад. воқеан ҳам имрӯз ҳамаи мо масъулем ки нерӯи барқро дуруст ва сарфакорона истифода барем. танҳо бо риояи қоидаҳо ва ҳамкории якҷоя бо намояндагони соҳа метавонем таъминоти барқро устувор ва боэътимод нигоҳ дорем.
натиҷаҳои назаррас аз марҳилаҳои аввали бозиҳои сеюми кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил. баъди маросими ифтитоҳи расмии бозиҳои сеюми кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба футбол байни наврасон футболбозони дастаи ҷумҳурии Қирғизистонро бо ҳисоби калон мағлуб намуд ва ба даври минбаъда роҳро боз кард. Юсуф Ғанизода ва Баҳром Аҳмадзода гузориш медиҳанд. 28 сентябр дар варзишгоҳи нави шаҳри Ганҷаи ҷумҳурии Озарбойҷон бозиҳои сеюми кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил расман ифтитоҳ гардиданд. дар ин мусобиқаи байналмилалӣ варзишгарони тоҷик низ иштирок доранд. Президенти ҷумҳурии Озарбойҷон Илҳом Алиев дар маросими ифтитоҳи бозиҳои сеюми кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок намуд. дар маросими ифтитоҳи бозиҳои сеюми кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил дастаи Тоҷикистон низ дар қатори дигар дастаҳои иштирокчии мусобиқа бо либоси ягона ки бо парчами давлатии Тоҷикистон оро ёфтааст ба саҳна баромад. дар ин маросим Мадина Қурбонзода дорандаи медали тиллоии чемпионати Осиё оид ба намуди ҷудо байни наврасон дар соли 2025 парчамбардори дастаи мунтахаби Тоҷикистон буд. боиси қайд аст ки дар ҳайати варзишии Тоҷикистон дар ин бозиҳо 208 нафар аз ҷумла 142 варзишгар ва зиёда аз 60 нафар мураббиёну доварон дохиланд. мусобиқаҳо дар 12 иншооти варзишӣ дар 8 шаҳри Озарбойҷон баргузор мешаванд. ёдовар мешавем ки бозиҳои сеюми кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил зиёда аз 10 рӯз давом карда дар он 2400 нафар аз кишварҳои аъзои иттиҳод ҳамчунин Туркия, Покистон, Умон, Куба ва Кувайт иштирок менамоянд. варзишгарон барои 246 маҷмӯи медалҳо дар 23 намуд рақобат мекунанд. намояндагони Тоҷикистон дар 18 намуд иштирок менамоянд. муждаи фараҳбахши варзишӣ аз бозиҳои сеюми кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил. дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба футбол байни наврасон дар ин мусобиқаи байналмилалӣ дар гурӯҳи А ду вохӯрӣ анҷом дод. 27 сентябр футболбозони навраси тоҷик бо дастаи Озарбойҷон вориди майдон шуда бо ҳисоби 1-0 аз дастаи рақиб мағлуб шуданд. 29 сентябр дар бозии дуюми гурӯҳӣ футболбозони тоҷик бо футболбозони қирғиз вориди майдон шуданд. дар ин бозӣ наврасони тоҷик тавонистанд бо маҳорати варзишии худ дастаи рақибро бо ҳисоби 7-1 мағлуб намоянд. ҳамчунин 29 сентябр ду нафар аз варзишгарони бо маҳорати тоҷик Абдуҷаъфари Баҳодур дар вазни 54 кг ва Нурулло Муродов дар вазни 74 кг аз рӯи намуди варзиши тегвандо ВТ ба гирифтани медали биринҷии бозиҳои сеюми кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил шарафёб гардиданд. аз рӯи дигар намуди бозиҳо варзишгарони тоҷик рақобатро идома дода истоданд ва интизор меравад ки медалҳои нав ба хазинаи варзишии мамлакат ворид созанд. ёдовар мешавем ки маросими пӯшидашавии бозиҳои сеюми кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил 8 октябр дар варзишгоҳи Ганҷа баргузор мешавад. дар заминаи тадбирҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи ҷайҳун бунёди як қатор иншооти муҳими хоҷагии халқ ба нақша гирифта шуда дар ин самт корҳои ободонӣ ба вусъат идома дорад. ҳоло дар ноҳия аз иншооти ба нақша гирифта шуда қисмати зиёди он мавриди истифода қарор дода шудааст. гузориши навбатӣ дар ин хусус. ба хотири арзанда истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи ҷайҳун корҳои ободониву созандагии вусъати тоза пайдо карда дар ин муддат як қатор иншоотҳои муҳими хоҷагии халқ мавриди истифода қарор дода шуд ки ба ҳусни марказ ва деҳоти ноҳия зебогии дигар зам намуд. ҷамоати шаҳраки дӯстӣ ки маркази маъмурии ноҳияи ҷайҳун ба ҳисоб меравад таи солҳои соҳибистиқлолии кишвар зебову назарабо гардида шароити кору зиндагӣ баъри сокинон низ беҳтар мегардад. бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати шаҳраки дӯстӣ 82 иншоот ба нақша гирифта шудааст ки аз онҳо 62%-аш пурра ба итмом расидааст. дар боқимонда иншоотҳо сохтмон бо маром идома дорад. ҳар як кӯчаву хиёбонҳо, ҳар як гузаргоҳҳои ҷамоати шаҳрак бо роҳравҳои пиёдагард сафолакпӯш карда шуда истодаанд. ҳар моҳ ба миқдори 1
1000 метр 1500 метр роҳравҳо сафолакпӯш карда шуда истодаанд. баҳри истиқбол аз ҷашни пурифтихори миллӣ дар маркази ҷамоати шаҳраки дӯстӣ 82 иншооти муҳими хоҷагии халқ ба нақша гирифта шуда қисмати беши он ба анҷом расонида шудааст. дар ҳамин замина ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ҷайҳун сохтумон дар маркази шаҳрак сохтумони 3 бинои баландошиёнаро ба нақша гирифтааст ки як бинои он ба пуррагӣ бунёд ёфта, дар 2 бинои дигар корҳои сохтумонӣ мароми тоза дорад. бо ба истифода қарор гирифтани биноҳои истиқоматӣ зиёда аз 300 нафар оила соҳиби манзили зист мегарданд. ҳамзамон тибқи лоиҳаи сохтумонӣ дар ошёнаҳои якум ва тахонаҳои биноҳо марказҳои савдову хизматрасонӣ ва дигар иншоотҳои маишӣ дар назар дошта шудааст. рушди соҳибкории хурду миёна пайваста зери таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар қарор гирифта дар ҳамин замина баҳри фароҳам сохтани шароити созгор бо ташаббуси мақомоти маҳаллӣ ва саҳмгузории раёсати ҷамъияти тоҷикматлубот дар ноҳияи ҷайҳун бозори марказӣ пурра аз навсозӣ карда шуд. бо таъмири хушсифат гардидани бозори марказӣ тамоми дукону растаҳо бо як тартиби хос ҷойгир шуда дар баробари беҳ гаштани фаъолияти соҳибкорон ба сокинон низ имконияти мусоид фароҳам оварда шудааст. дар маҷмӯъ 350 нуқтаҳои фурӯш ва хизматрасонӣ бо шароити муосир таъмин гардида хизматрасонӣ дар сатҳи баланд қарор гирифтааст. маврид ба зикр аст ки масъулини раёсати ҷамъияти тоҷикматлубот дар ноҳияи ҷайҳун пайваста нақшачорабиниҳо корҳои фаҳмондадиҳии оиди хизматрасонии босифат баҳри сокинону меҳмононро ба роҳ монда азм доранд ки то ҷашни истиқлоли давлатӣ зиёда аз 80 нуқтаи фурӯши маҳсулотҳои кишоварзиро дар дохили бозори марказӣ сохта баҳри таъмини сокинони ноҳия бо ҷойи кори доимӣ саҳм гузоранд. Саидшоҳи Муродалӣ, Искандари Саид, ноҳияи ҷайҳун, ахбор. дар давраи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки аз соли 2022 оғоз гардид, дар шаҳри Конибодон 596 иншооти гуногун таъйинот бунёду навсозӣ карда шуд. то моҳи сентябри соли 2026 дар шаҳр бештар аз 100 иншооти дигар мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. гузориш дар ин хусус. дар шаҳри Конибодон ки бештар аз 220 000 аҳолӣ зиндагӣ дорад, давоми солҳои охир дар ҳама самту соҳаҳо пешравию дигаргуниҳои куллӣ ба вуҷуд омада, сатҳу сифати зиндагии мардум беҳтару хубтар гардид. ҳоло дар давраи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон кору амали сокинон барои тақвият ёфтани тадбирҳои созандагию ободонӣ равона шудааст ва дар заминаи дастгириҳои ҳамешагии ҳукумати кишвар дар баробари маркази шаҳр инфрасохтори деҳот низ мукаммал мегардад. бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, биноҳои баландошиёнаи истиқоматӣ, мактабу кӯдакистонҳо, бунгоҳу марказҳои саломатӣ, майдончаҳои варзишӣ, марказҳои савдою хизматрасонӣ, кашидани хатти обу барқ ва таъмиру навсозии роҳҳои маҳаллӣ асоси нақшаи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатиро ташкил медиҳад. соли 2022 714 иншооти таъйиноташ гуногун ба нақша гирифта шуда буд. то имрӯз 596 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. дар ҳамин кӯчаҳои марказии шаҳр мувофиқи нақшаи генералӣ ки ба ҳисоб гирифта шудааст, бисёр биноҳои баландошона бо лоиҳаҳои тарҳи замонавӣ ба нақша гирифта шудааст. дар бештари онҳо корҳо аллакай идома дорад. дар ин баробар марказҳои савдо ва хизматрасонӣ бунёд шуда истодааст ки ин корро ҳам соҳибкорон амалӣ менамоянд. ибтикороти дигаре ки имрӯзҳо дар ҳоли амалишавӣ қарор дорад, ояндаи дурахшони насли наврасро таъмин месозад. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба бунёди кӯдакистонҳо ки 28 декабри соли 2024 дар паём ироа гардид, дар шаҳри Конибодон барои фарогирии бештари кӯдакон ба муассисаҳои таҳсилоти то мактабӣ тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. имрӯзҳо дар ду деҳоти шаҳри Конибодон, Пулодон ва Ҳамробоев ҷиҳати иҷрои супориши зикршуда сохтумони 3 кӯдакистони замонавӣ идома дорад ки баъди ба истифода додани онҳо бештар аз 500 нафар кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуда шароит ва имконият боз ҳам беҳтар мегардад. дар деҳаи Ниёзбеки ҷамоати Кӯҳандиёр бошад, бунёди бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 идома дорад. бинои таълимӣ аз 2 ошиёна иборат буда, бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Соғд бунёд карда мешавад. дар роҳи расидан ба ҳадафҳои муайяншуда дар баробари сохта ба истифода додани иншооти таъйиноти истеҳсолию иҷтимоӣ, таъмиру навсозии роҳҳои мошингард низ дар меҳвари фаъолияти мақомоти маҳал қарор дорад.
соли равон ин раванд асосан дар деҳот тақвият ёфта бо саҳмгузории мақомоти маҳал, соҳибкорон ва аҳолӣ бештар аз 30 километр роҳҳои мошингард пурра мунфарш карда шуд. барои иҷрои корҳо аз техникаи механизми роҳсозии муассисаи давлатӣ нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳр истифода гардид. ҳоло кормандони ин муассиса барои сипарӣ намудани фасли зимистон омодагӣ мебинанд. муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳри Конибодом барои зимистонгузаронии солҳои 2025-26 ба пуррагӣ омода мебошад. аз рӯи нақша маводи зиддилағзиш 450 метр куби, ҳезум 15 куб ангишсанг 4 тонн ба пуррагӣ иҷро ва сӯзишвории дизели 1500 литр захира карда шудааст. ва муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳри Конибодом техникаи роҳдориро ба пуррагӣ 9 адад барои зимистонгузаронии солҳои 2025-26 омода кардааст. ҳамин тавр дар шаҳри Конибодом ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии корҳои созандагию ободонӣ вусъат ёфта дар асоси нақшаи тасдиқшуда то моҳи сентябри соли 2026 боз зиёда аз 100 иншооти дигар сохта ба истифода дода мешавад. абдуваҳоби абдусаттор, Ильёс Бобоҷон, шаҳри Конибодом, ахбор. ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Ҷабор Расулов 600 иншооти гуногун таъинот сохта мавриди истифода қарор дода шуда. дар дигар иншооти бунёдшаванда корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. тасмими сокинон ба истифода додани боз 100 иншооти дигар мебошад. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. дар заминаи омодагӣ ба таҷлили ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷабор Расулов бунёд, таъмир ва аз навсозии 600 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда буд ки то имрӯз мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта бо мақсади сазовор таҷлил намудани ин санаи муҳим боз 100 иншооти дигар аз ҷумлаи нуқтаҳои хизматрасонии маишӣ, биноҳои истиқоматӣ, муассисаҳои томактабӣ, майдончаҳои варзишӣ, корхонаҳои саноатию биноҳои маъмурӣ ва мунфаршкунии роҳҳо дар ҳар як деҳа аз ҷониби шахсони саховатпеша ва соҳибкорони маҳаллӣ бо дастгирии масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия то моҳи сентябри соли 2026 бо як ҳисси баланди ватандорию созандагӣ идома меёбад. зери шиори роҳҳои обод омили рушди деҳот агар то ин давра дар ноҳия зиёда аз 123 километр роҳҳои маҳаллию асосӣ бо дастгирии бевоситаи соҳибкорону сокинон ва шахсони саховатпеша мунфаш гардида бошад, минбаъд низ роҳсозиро рисолати неки инсонӣ дониста мардуми сарбаланди ноҳия дар идомаи корҳои ободонӣ барои бартараф сохтани мушкилоти рӯзгор ва фароҳам овардани шароити хуби зиндагию зебоии маҳалли зисташон талош менамоянд. аз ҷумлаи нуқтаҳои хизматрасонии маишӣ 96 адад иншоотҳои савдо ва хӯроки умумӣ, 28 адад соҳаи маориф, тандурустӣ ва дигар иншооти ҳаётан муҳим ки ба ободии рӯзгору пешрафти ҷомеа таъсиргузор аст, ниҳоят зиёданд. корҳои созандагиро мо дар ҳама деҳоти ноҳия баръало ҳис кардем, зеро соҳибкорони бонангу номусаш бунёдкориро пешаи худ дониста дар сохта ба истифода додани 5 корхонаи саноатӣ ки заминаи афзун шудани маҳсулоти ватанӣ ва ҷойҳои нави корӣ барои сокинони маҳаллӣ мегардад саҳмгузорӣ мекунанд. ҳамчунин ба истифода додани коргоҳи паррандапарварӣ бо мақсади таъмини сабади истеъмолӣ бо гӯшти парҳезӣ ва коҳиш додани воридоти ин маҳсулот яке аз иқдомҳои накӯи соҳибкорони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Корвонпарранда ва Анко Инвест мебошад ки дар фаровонии бозор ва қонеъгардонидани талаботи аҳолӣ саҳм мегузоранд. бо роҳи инноватсионӣ нигоҳбину парвариш ва истеҳсоли гулмоҳӣ аз иқдомҳои дигарест ки дар таъмини маҳсулоти босифати ғизоӣ ки соҳибкорон ва роҳбарияти ноҳия пайи амалишавиаш кӯшиш ба харҷ медиҳад ҳисса мегузоранд. дар маҷмӯъ ҳар як кӯча, деҳа ва шаҳраки ноҳия корзори ҳақиқии созандагию бунёдкориро мемонад ки ҷӯшу хурӯши кор ва сохтмонҳои хурду бузург далели бебаҳси ин ободкориҳо ва ояндаи дурахшони ин гӯшаи диёр аст.
در ناحیه رشت با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی از 404 انشاءات پیش بینی شده است 332 انشاءات تعیینات گوناگون بنیاد شده است که 82% نقشه را تشکیل می‌دهد. گزارش همکاران ما. در ناحیه رشت با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در پرتو دستور و هدایت‌های سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری بنیاد ده‌ها انشاءات حیاتاً مهم از قبیل مؤسسه‌های تعلیمی، تندرستی، بناهای معماری و راه و خط آب عملی شده ایستاده است تا بدین وسیله محل زیست دهه باز هم آباد و زیباتر شود. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه رشت 404 انشاءات به نقشه گرفته شده است که انشاءات به نقشه گرفته شده طبق نقشه تصدیق گرده در مهلت‌های معین شده مورد استفاده بری قرار داده می شود. در روند کارهای آبادانی صاحبکاران وطندوست و آبادکار سهم ارزنده خود را گذاشته ایستادند. از جمله در مرکز شهرک غرم سال دوم است که ساختمان یک قطار انشاءات بلند آشیانه جریان داشته. انشاءات بنیاد شونده اساساً برای خانه‌های استقامتی، مرکزهای تجارتی، مهمانخانه و تشکیل کارگاه‌های خرد پیش بینی شده است. سالهای آخر از فیض و برکت استقلال دولتی و بنیاد ده‌ها انشاءات خوش‌طرحی بلند آشیانه سیمای مرکز ماموری ناحیه رشت شهرک غرم خیلی هم آباد و زیبا شده. همه این بنیادکاری ها برای تامین زندگی شایسته مردم روانه شده است. تا همین دوره سال جاری کارهای ساختمانی در بیشتر انشاءات در مرحله انجامیابی قرار داشته. با مقصد سرعت بخشیدن کارهای آبادانی صاحبکاران باز به بنیاد یکچند بناهای خوشتر بلند آشیانه آغاز کردند. ساختمان بینای نو بیمارخانه 3 آشیانه از نوسازی بینای 2 آشیانه بیمارخانه و مرکز سلامتی در شهرک غرم در روند برنامه‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان با شریکان رشد بنیاد شده است تا سطح و صفت خدمت رسانی طبی باز هم بهتر و خوبتر گردد. ساختمان راه کناره‌گذر با مقصد پیشگیری از تنبشوی نقلیات در مسیر شاهراه اتومبیلگرد بین المللی نورآباد رشت لخش که حرکت نقلیات طریق مرکز شهرک غرم می‌گذرد بنیاد شده. مرحله یکمی آن در عرفه انجامیابی قرار دارد تا در آینده مشکلات جای داشته پورا برطرف گردد. همین طریق کارهای آبادانی در دیگر انشاءات ناحیه رشت از روی نقشه جریان داشته صدها نفر کارگران به کارهای ساختمانی مشغول می باشند تا انشاءات بنیاد شونده در مهلت پیش بینی شده به استفاده داده شوند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. در شهر بغداد دوامی سال جاری 45 کیلومتر راههای نقلیاتی منفرش و نوسازی کرده شد. راهی محلی حیات نو در جماعت دهاتی رجب اسماعیلوف با سهم ساکنان مطابق به طلبات ساحه از نوسازی گردید. گزارشی همکاران ما. آبادانی در محل در پرتو هدایت‌های سازنده پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در حدود 11 جماعت دهات و مرکز شهر بغداد با وسعت ادامه دارد. منفرشنمایی راهی محلی حیات نو زرنیساری جماعت دهاتی به نام رجب اسماعیلوف از تدبیرهای آبادانی در محل محسوب می‌یابد. استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان امروز میوه‌های شهرداری خود را به ساکنان شهر و ناحیه‌های مملکت اهدا می‌نماید. در دایره تدبیرهای سازندگی و آبادانی بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی امروز راهی محلی دهه حیات نو زرنیسار منفرش و نوسازی گردیده ایستاده است. ساکنان جماعت دهات رجب اسماعیلوف شهر بغداد در نزد خود هدف گذاشتند که راه محلی دیگر دهه‌ها را در دایره هدف‌های سازندگی حکومت جمهوری تاجیکستان منفرش نمایند. توسط تکنیک‌های راهسازی دوام چند روز گذشته راه مذکور تجدید و نوسازی کرده شد. گذشته از این رانندگان و مسافران با سبب تعمیر طلب گردیدن راه نقلیاتی مذکور با مشکلی روبرو می‌گردیدند.
همکنون با تعمیر و نوسازی و با صفت بلند موفرش نمودن راهی محلی ساکنان دهه حیات نوی جماعت دهاتی رجب اسماعیلوف با آسانی به مرکز شهر رفت و آمد می نمایند. راهی مذکور با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و با سهمگذاری مردان برومند دیار و سرجمعی ساکنان منفرش گردیده جوابگو به طلبات امروزه کرده شد. راهی تجدید نموده شروع از درآمدگاه دهه حیات نو تا بینای اساسی جماعت دهاتی رجب اسماعیلوف در مسافه 2000 متر منفرش گردید. چنین اقدام راهسازی را صاحبکاران و ساکنان دیگر دهه‌های جماعت دهاتی رجب اسماعیلوف شایسته عنوان نموده در نزد خود هدف گذاشتند که راه‌های بین دهوی را مطابق به طلبات امروزه نمایند. مسئولان جماعت دهاتی رجب اسماعیلوف شهر وحدت در برابر رواج دادن تدبیرهای سازندگی در انشاءات جشنی مقصد دارند که تا استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی تمام راه‌های محلی مسیر دهه‌های جماعت دهات را پورا منفرش نموده با این وسیله در باز هم بهتر گردیدن سطح اجتماعی جامعه سهمی باریز گذارند. محمد علی عبدالکریم ایوبی محمورات، وحدت اخبار. در شهر باختر با استفاده از باد و هوای مساعد جمع‌آوری حاصل پخته با مرام ادامه داشته. دهقانان کشاورزان شهر در ولایت ختلان از اولین پا شده دورنمای استحصال پخته را در سال 2025 تامین نمودند. گزارش همکاران ما. پختکاران شهر باختر در مقیاس ولایت ختلان اولینها شده دورنمای استحصال پخته را در سال 2025 تامین نمودند. طبق اطلاع کشاورزان سال جاری در میدان بیش از 250 گکتار کشتی نوهای گوناگونی به اقلیم مطابق پنبه کشت کرده در نتیجه مهنت هوسمندانه و رعایت درست و سریوقتی کارهای اگرتکنیکی توانستند که به چنین موفقیت استحصالی نائل گردند. پختکاری از سمت‌های اساسی ساحه کشاورزی در شهر باختر به حساب رفته. کشاورزان و خواجگیداران در این سمت تجربه خوب دارند و همساله در همکاری با عالمان و متخصصان ساحه توسط دسترسی تخمی‌های به شرایط اقلیمی وادی مطابق خریداری و استفاده تکنیک‌های لازمه و تجربه و مهنت هوسمندانه دورنمای استحصالی را تامین می نمایند. امسال هم با رعایت درست اگرتکنیکای پرورش این زراعت گرمیدوست توانستند که از اجرای دورنمای استحصالی به سربلندی برآیند. در زمینه دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان جهت سریوقت و بی‌تلف جمع‌آوری کردن حاصل پخته، مسئولین مقامات محلی در همکاری با خواجگی‌های دهقانی و کارخانه‌های قبول کارکرد این اشیاء خام صنعتی تدبیراندیشی کرده در برابر جمع‌آوری حاصل توسط تکنیک همزمان در روزهای استراحت ساکنان شهر جمعیت‌های مهنتی تشکیلات و مؤسسه‌های شهری به صحرا برآمده برای جمع‌آوری دسترنج مرد دهقان حصه‌گذاری نمودند. طبق اطلاع در شهر باختر خواجگی‌های دهقانی سمت کارشان پختکاری فعالیت داشته در بخش پختکاری تجربه خوب دارند و نیت دارند که حاصلی در صحرا بوده را تا آخر موسم به تلف جمع‌آوری نمایند. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، شهر باختر، اخبار. اقلیم ناحیه شهر توس برای کشت و پرورش همه نمود زراعت و سبزوات مساعد می باشد. امسال اهل زحمت در میدان عمومی 3261 گکتار کشت تکراری زراعت گوناگون را به راه ماندند که نشأ و نمای خوب دارند. روزهای نزدیک کشاورزان با جمع‌آوری شالی، چهارمغزک زمینی و مکای دان شروع می نمایند. گزارشی همکاران ما. در ناحیه شهر توس ساکنان و خواجگیداران از کشتی اساسی زراعت و سبزوات حاصل دلخواه به دست آورده بهره زمینه‌گذاری در تامین بازارهای مملکت با محصولات کشاورزی در میدان‌های خالی شده کشتی تکراری زراعت‌ها را گذراندند که عین زمان نشوونما و حاصلمندی خوب دارند. با مقصد بلند برداشتن سطح روزگار ساکنان ناحیه شهر توس ولایت ختلان هر قطعه زمینی در اختیار داشته را ثمراناک و عاقلانه استفاده کرده از آن در چند مرحله به گرفتن حاصل فراوان محصولات گوناگون کشاورزی نائل می‌گردند. طبق اطلاع متخصصان بخش کشاورزی ناحیه حاصل بیشتر زراعت‌های کشتی تکراری از جمله شالی، چهارمغزک زمینی و مکای دان پخته رسیده است که روزهای نزدیک اهل زحمت ناحیه
ба ҳосилхӯндории он оғоз менамоянд. иқлими ноҳия барои киштӣ ҳама намуди зироатҳо мусоид буда, деҳқонони бо таҷриба дар як мавсим то 3 маротиба ҳосили баланди маҳсулотҳои кишоварзиро ба даст меоранд. масъулин азм доранд ки баъди ҷамъоварии ҳосили кишти такрорӣ заминҳои дар ихтиёрдоштаро ба кишти давраи тирамоҳу зимистон омода намоянд. фаровонҳосилӣ дар қидаҳои кишт асоси муваффақияти кори хоҷагидорон маҳсуб ёфта, дар натиҷаи меҳнати софдилона метавон ба гирифтани ҳосили баланд дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ ноил гардид. Саидшоҳи Муродалӣ, Искандари Саид, ноҳияи шаҳри Туз, Ахбор. имсол дар ноҳияи восеъ мувофиқи дурнамо кишоварзон мақсад доранд ки дар майдони 495 гектар кишти пиёзи барвақтӣ гузаронанд. барои анҷоми саривақтӣ ин нишондод тадбирҳои лозима анҷом дода мешавад. идомаи мавзӯъ дар таҳияи ҳамкоронамо. дар ноҳияи восеъ заҳматкашони хоҷагиҳои деҳқониву кооперативҳои сесоле ҳар порча замини дар ихтиёр доштаи худро самаранок истифода бурда баҳри расидан ба яке аз ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини амнияти узуқавурӣ саҳми арзанда мегузоранд. аҳли заҳмати ноҳия бо кишту парвариши номгӯи зиёди зироатҳои кишоварзӣ ва содироти молу маҳсулот ҳамасола ба гирифтани фоидаи хуби иқтисодӣ ноил мегарданд. бо истифода аз рӯзҳои мусоид аллакай хоҷагидорон ба кишти пиёзи барвақтӣ оғоз бахшиданд. заҳматкашони хоҷагии деҳқонии ноҳияи восеъ чанд солбоз инҷониб кишти пиёзи барвақтиро бар роҳ мемонанд ва аз ин нав сабзавот манфиати бештар ба даст меоранд. аз ин рӯ дар хоҷагии мазкур имсол майдони кишти ин нав сабзавот боз ҳам васъ карда шуд. имсол кишоварзони ноҳия мувофиқи нақша дар майдони 495 гектар кишти барвақтии пиёз гузаронанд. мо имсол 130 гектар кишти барвақтии сабзӣ, 10 гектар карам ва 40 гектар дигар зироатҳои сабзавотиро киш менамоем. мо имрӯз кишти барвақтии пиёзро шурӯъ намудем. дар майдони 25 гектар кишти барвақтии пиёз гузарондем. аллакай обмонӣ пиёзҳо барои сабзидан рафта истодааст ва кишоварзон ният доранд ки барои таъмини амнияти узуқаварии мамлакат саҳм гузоранд ва барои фаровон намудани бозорҳои истеъмолии мамлакат саҳми худро гузоранд. ҷиҳати вусъат бахшидани кишти тирамоҳии зироатҳои кишоварзӣ имрӯзҳо заминҳои корами ноҳия аз шудгори хушсифат бароварда шуда хоҷагидорон сабзавоти барвақтӣ мекоранд. мутахассисони соҳа иброз медонанд ки кишти саривақтӣ ва обёрии зироат дар ин мавсим ба фаровонҳосилӣ замина мегузорад. бо ин мақсад аҳли заҳмат бо истифода аз боду ҳавои мусоид ният доранд ки кишти тирамоҳиро дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ дар муҳлати хуби агротехникӣ ба анҷом расонанд. ҳамин гуна низоми кор дар саҳро ва тадбирандешиҳои саривақтии кишоварзон ба фаровонҳосилӣ ва ноил гардидан ба натиҷаҳои назарраси меҳнатӣ мусоидат хоҳад намуд. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи восеъ, Ахбор. бо истифода аз имкони мавҷуда хоҷагидорон талош менамоянд ки ҳосили имсолаи пахтаро тавассути мошинҳои пахтачинӣ саривақту беталаф ҷамъоварӣ намоянд. кишоварзон ӯҳдадор гардиданд ки имсол истеҳсоли ин маҳсулоти аҳамияти стратегӣ доштаро ба 34 000 тонна расонанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Гулчеҳраи Саттор. мувофиқи иттилои ба дастомадаи имсол хоҷагиҳои ҷамъиятию деҳқонӣ калонтарин ноҳияи пахтакори вилояти Суғд Зафаробод майдони кишти пунбадонаро ба 10107 гектар расониданд ки дар натиҷаи нигоҳубини дурусту риояи агротехникаи парвариш бояд истеҳсолашро ба 34 000 тонна расонанд. чӣ хеле ки мебинем айни замон пахта дар саҳро пурра шукуфтаю интизори чидан аст. бо истифода аз тухмиҳои босифату дар муҳлати муайян риоя намудани агротехникаи дурусти парвариш аз майдони 49245 гектар замин пахтакорони вилояти Суғд метавонанд 131300 тонна пахта ҷамъоварӣ намоянд. зарурати саривақту беталаф ҷамъоварӣ кардани ин дури гаронбаҳоро бо истифода аз рӯзҳои офтобии тирамоҳ роҳбарияти вилоят ба ҳар як чинакчӣ ва роҳбарони хоҷагию ноҳия ва мутахассисони соҳа фаҳмонида ба онҳое ки дар ҷамъоварии ин ашёи пурқимати аҳамияти иқтисодӣ дошта саҳм мегузоранд бо арзи эҳтиром қадрдонӣ карданд. бо мақсади дар муҳлати муайян ҷамъоварӣ намудани самари ранҷи деҳқон дар ин ноҳия 11 мошини пахтачинӣ ба ҷамъоварии ҳосил ҷалб карда шудааст ки кори чинакчиёнро хеле осон мегардонад. оянда мо ҳамин
چنک گذاشتن ما در کار یک روز بعد 10 گکتار چنک این 40 سانتی باشد 40 تن نمیشد 45 باشد 45 50 میشند یک روز باید تن. با کارخانه‌های قبول پخته نیز برای سری وقت پرداخت کردن مبلغ چینش پخته و هوسمندی چینکچیان سپارش‌های مشخص داده شد. سهمداران خواجگی دهقانی فرهاد دریا در اختیار خود 60 گکتار زمین دارند که حاصل 30 گکتار پخته‌زا را به واسطه ماشین‌های پخته‌چینی جمع‌آوری می‌کنند و هر یک ماشین در یک روز تا 16 تن حاصل می‌خوندارد. با واسطه این تکنیک ها پخته تستر جمع آوری می شود به تلف در وقتی ضروری چیده و خیرمند می سپاریم. در مجموع خواجگیداران از این زمین ها تا 150 تن اشیای پرقیمت به دست می آورند، زیرا حاصل نوکی از یک گکتار 50 سنتینری را در بر می گیرد. امسال کشاورزان ناحیه لخش در میدان زیاده از 5500 گکتار کشتی کارتوشکا گذراندند. حالا جمع‌آوری حاصل کارتوشکا ادامه دارد. روزهای نزدیک خواجگیداران ثمره مهنت را از باغ نیز جمع‌آوری می‌کنند. گزارش از ناحیه لخش. 2 کیلو و 170 گرم این کلانترین کارتوشکایی هست که امسال در دهات پیلدانی ناحیه لخش استحصال شده است. این نتیجه مهنت مقیم حامد در یکجایی با اهل اویلا در زمین نزد حولگی است. این کارتوشکا را ما از زمین نزد حولگیمون جمع‌آوری نمودیم که مساحت زمینمون 5 سوتیق می باشد. ما از زمین نزد حولگی 1.5 تن کارتوشکا جمع‌آوری نمودیم. امسال در ناحیه لخش از همه بیشتر در زمین‌های دامنکو حاصل بلند کارتوشکا به دست آورده شده است، زیرا در این موضع‌ها مهمترین طلبات فیزیولوژی برای این رستنی از جمله حرارت موافق و آب و خاک حاصلخیز تامین می‌گردد. این قطعه 2.5 گکتار را تشکیل می‌دهد و در اینجا سال سوم است که کشتی کارتوشکا گذرانده می‌شود. آبیاری زراعت از حساب آب برف و پیریخ تامین کرده می‌شود. اینجا دارای دراز نام برده می‌شود و در مجموع امسال در این جای در میدان تقریباً 88 گکتار کشتی کارتوشکا گذرانده شده است. در ناحیه لخش هم ساله از حساب زمین‌های دامنکو میدان کشتی کارتوشکا وسیع کرده می‌شود. سال 2025 در ناحیه لخش 10 گکتار زمین به گردش کشاورزی درآورده شده است. از میدان‌هایی که سالیان زیاد بیکار خوابیده بود، امسال خواجگیداران حاصل بلند کارتوشکا به دست آوردند. این مهمترین عامل برای تامین فراوان حاصلی و ذخیره کردن تخم برای سال آینده محسوب می‌یابد. ثمره بلند اقتصادی از مهنت فرح خواجگیداران را افزون گردانیده است. امسال سال سوم است که 2.5 گکتار ما کارتوشکا کشت کردیم، حاصل نوکی خوب به دست آوردیم. این زمین‌هایی که امروز اینجا ما کشت نمودیم زمین‌های بیکار خوابیده بود. ما برای این زمین‌ها را با کشت مبادل نمودن از 2 کیلومتر آبیاری نمودیم، راه را کشیدیم، حاصل خوب به دست آوردیم. از 2.5 گکتار زمینی که شما کشت کرده تقریباً چند تن حاصل به دست آوردید؟ 150 تن حاصل به دست آوردیم همین سال. در این ناحیه کوهستانی کشور اساساً تخمی نوهای آفریده آلمان تاجیک حاصل خوب داده است. در مجموع مهنتکشان ناحیه لخش از همه شکل‌های خواجگیداری امسال باید از میدان 5507 گکتار حاصل کارتوشکا را جمع‌آوری نمایند. اگر این نماد مواد غذایی قسماً حالا به بازار استعمالی پیشنهاد شود، باقی مانده ذخیره و تا ماه اپریل سال 2026 مهنتکشان ناحیه لخش در تامین بازار استعمالی با کارتوشکا برای تخمی و استعمال حصه‌گذاری می‌کنند. نوروزشاه عزیزالله اسکندر سعید، دولت فیض‌الله، لخش، اخبار. бахшида ба бузургдошти мавлоно ҷалолиддини балхӣ дар кишвар чорабиниҳои гуногуни илмӣ адабӣ ва фарҳангӣ фароғатӣ баргузор гардид. зимни баргузории ҳамоишҳо нақши мавлоно ҷалолиддини балхӣ дар ташаккули фарҳанги ҷаҳонӣ муҳим арзёбӣ гардид. мавзӯъро ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. бахшида ба бузургдошти мавлоно ҷалолиддини балхӣ дар китобхонаи шаҳрӣ ба номи абулқосим лоҳутӣ чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ раёсати фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсӣ ва дӯстдорони шеъру андешаҳои фалсавии мавлоно иштирок намуданд. таъкид гардид ки ғазалҳои мавлоно ҷалолиддини балхӣ мардумони оламро ба ваҳдат, сулҳу дӯстӣ, ҳамзистию ҳамфикрӣ даъват мекунад. дар байни миллатҳои гуногуни олам муҳаббату эҳтиром
و همفکری و همدلی ایجاد می‌نماید. درباره انسانسازی، جامعه سازی و فرهنگ سازی بیان کرده است. همین مولانا جلال الدین بلخی، همین هموطن ما، همین زاده بخش است که افکار رنگین اون را نه تنها در منطقه بلکه همه جهانیان اعتراف کردند. ما باید همین گونه اندیشه های سازنده را که انسان را به آینده امیدوار میکند، اینها را باید تبلیغ کنیم، به فرزندان خود بیاموزیم تا آنها در بنیاد جامعه خود، در بنیاد وطن خود، در تکمیل دانش ها و شخصیت ملی خود همیشه کوشش کنند. موضوع اخلاق جنبه دیگر ایجادیات مولانا میباشد که اهمیت خاصه را دارد. این است که سال 2007 از جانب یونسکو 800 سالگی مولانا اعلان شد و از این سال در کشور ما و اکثر مملکت‌های عالم به طور پرشکوه تجلیل می‌گردد. با نظرداشت خدمت‌های تاریخی این فرزند فرزانه خلق تاجیک در رشد ادبیات و فرهنگ تاجیکان و خلق‌های جهان، نقش میراث ادبی و علمی او در تربیت نسل نورس در روی خویشتن‌شناسی، خودشناسی و افتخار ملی نقش مؤثر دارد. بخشیده به بزرگداشت روزی مولانا جلال الدین بلخی در دانشگاه اینواتسیا و تکنولوژی‌های رقمی تاجیکستان در شهر کلوب کنفرانسی جمهوریوی علمی ادبی و فرهنگی در موضوع نقش جلال الدین بلخی در تشکل فرهنگ جهانی برگزار گردید که در آن دانشجویان و آموزگاران دانشگاه و عالمان و کارشناسان از جمهوری اشتراک کردند. ضمن برآمدها قید گردید که مولانا جلال الدین محمد بلخی به محبت از ابرمردان فرهنگ تمام فارسی زبان و اوریانجادان جهان و همتبار و همقطار سزاوار نابغگان شعر والای فارسی دری تاجیکی بوده به حیث بزرگترین سخنور ادبیات دیرین سال مردممان در ردیف ابوعبدالله رودکی، ابوالقاسم فردوسی، ابو علی سینا، عمر خیام شهرت فرهنگ و ادبی ما را بی‌نظیر و عالمگیر گردانیده است. نگاشته های کلک سحرانگیز این متفکر در دیوان شمس، مثنوی معنوی، مجالس سبع، فیهی مفیهی و مکتوبات او فراهم آمدند. پایگاه این سخنور در عالم شعر و شاعری آنچنان بلند است که گروه وی را بزرگترین شاعر جهان، جمع بزرگترین شاعر ادبیات فارس و تاجیک به قلم دادند. دایره موضوع و مسئله هایی که شاعر در اطراف آنها بحث و اظهار عقیده کرده است نهایت وسیع و گوناگون است. در فرهنگ جهانی کمتر کتابی بدین حد سرشار معنای بلند و اندیشه و مضمون‌های به هم پیچیده دچار می آید. گویا مثنوی زندگی را در خود با همه شادی و غم، بیش و کم، شور و شر، برار و نابراری ها، گرمی و سردی، فراز و نشیبی ها، توانگری و ناتوانی، پاکی و ناپاکی، بهار و خزان، دارایی و مفلسی و غیره و غیره های زیاد در خود تجسم نموده است. در ادامه چاره‌بینی از جانب هنرمندان بخش فرهنگی دانشگاه، برنامه فرهنگی که از ایجادیات مولانا جلال الدین بلخی بازگویی می‌کرد پیشنهاد حاضرین گردانیده شد. رحمت علی نظری، ایرج قربانعلی، شهر کلوب، اخبار. بینندگان گرامی، نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. با شما زندگی آباد و آسایش‌تر را تمنا داریم. سلامت باشید.